Kao što znate, zakazan je kongres, održat ćemo taj kongres u januaru. Na tom kongresu vrlo ćemo se potruditi da pošaljemo veoma jasnu poruku biračkoj javnosti Crne Gore, da pošaljemo poruku poštovanja, da pošaljemo poruku razumijeli smo šta ste nam kazali, u redu, treba da se promijenimo, treba da se oslobodimo nekih svojih slabosti i to će biti, da kažem, naša cijena koju smo spremni da platimo da bismo ubrzali proces rehabilitacije onog dijela povjerenja koje smo izgubili 30. augusta. DPS nikad nije bio populistička partija, nikad mi nijesmo osluškivali šta neko želi da čuje od nas pa brže, bolje trčali da to saopštimo, pa makar bilo i glupo, ne. Vrlo smo, da kažem, mukotrpno krčili neki put politike, razumne, trezvene, odgovorne politike. Nema potrebe da vas ja podsjećam da nam nijesu aplaudirali svi ni kada smo zaštitili Crnu Goru od NATO bombardovanja, nema potrebe da vas podsjećam da nam nijesu svi aplaudirali ni kada smo potpisali Beogradski sporazum, da nam nijesu svi aplaudirali ni kada smo insistirali na nezavisnosti, ni kada smo priznali Kosovo, ni kada smo ušli u NATO, ali mi smo, da kažem, vrlo striktno, vrlo odgovorno slijedili svoju strategiju i pokazivalo se da je to bilo opravdano. I oni koji nas nijesu razumijeli u trenutku kada smo neki od tih odluka donosili, posle godinu dana bi kazali da, ovo je bilo pametno. Mi smo sada negdje pred tim zahtjevom kako odgovoriti očekivanju javnosti, da bismo obnovili povjerenje, a s druge strane kako da ta odluka bude pametna, da ne uništimo ono što je naša temeljna vrijednost, ono što je naša komparativna prednost. Naša komparativna prednost na crnogorskom političkom tržištu je kvalitet politike. Dakle, kada gledate našu političku konkurenciju, sve to što oni nude je negdje na nivou internetskih spoznaja, vrlo površno, to su danas pročitali, ali zapravo niti znaju dubinu problema, ni u balkanskoj politici, ni u europskoj politici, ni u crnogorskoj politici. To je izuzetna prednost Demokratske partije socijalista i ne smijemo dozvoliti da to zbog populističkih očekivanja žrtvujemo. Moramo naći dobru mjeru i ubijeđen sam da ćemo do kongresa tu mjeru dobru naći i povući one poteze koji će nam otvoriti vrata za ubrzani povratak u poziciju stožera državne politike Crne Gore.